Jujur cakap, Homeboys memang sudah memberikan potensi untuk mengaburi mata musuh dengan menggunakan iman. Cleaner dekat Malaysia this time around. Apa pendapat Izan Ami tentang pasal ini? Kalau pasal tu bagi saya, Stormy still lebih better lah. Selagi belum jumpa dia, selagi tu Stormy still number one lah. Yeah. Okay, so since you cakap Stormy is still the better mid laner lah kan, and tadi Izan Ami, macam mana Izan Ami prepare for upcoming matches? Sebab kita tahu beberapa team ada je import mid laner, ada je local mid laner, and of course dengan patch yang asyik tukar, macam mana Izan Ami adapt dengan changes macam ni? Bagi pendapat saya, kami just terasa apa yang coach bagi kami, apa yang coach bagi input dengan kami just execute lah benda tu dengan betul, dan kami pastikan yang kami bermain lebih disiplin di scrim. So di stage nanti kami boleh jadikan benda-benda tu sebagai habit lah ya. So bagaimana saya betul. I think kita boleh nampak. Ayo guys, guys. Ayo.